Danas smo se okupili ovdje ispred Ministarstva Ekokalipse, kako ga mi u Koru popularno nazivamo, odnosno Ministarstva ekonomije, da još jednom po ko zna koji put skrenemo pažnju na pogubnost projekata malih hidroelektrana. Danas smo ovdje ispred CDN-a, mreže za suradnju i razvoj Istočne Europe. Došli smo u Podgoricu sa mladim zelenim aktivistima iz regije, poslati poruku da nas ujedinjuje problem štetnih mini hidroelektrana. Zajedno sa našim prijateljima iz zelenih organizacija Kora i CDN-a šaljemo poruku vladi da nećemo mirno ćutati na uništavanje prirode. Mi kao mala država izuzetnih prirodnih ljepota moramo biti jedinstveni u očuvanju naše prirode. Upravo mini hidroelektrane, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, su prepoznate kao najbolji primjer katastrofalnog odnosa vlasti prema prirodi. Količina energije koju one proizvode ne opravdava štetu koju nanose lokalnoj zajednici i prirodi oko njih. Investitori prije svega koriste neinformisanost lokalnog stanovništva, plasirajući im dezinformacije ili poluinformacije o tome kako će mini hidroelektrane lokalnim zajednicama donijeti blagostanje. Prvi mit koji oni plasiraju jeste da mini hidroelektrane pune budžete lokalnih zajednica. Drugi mit koji prati ove projekte jeste da mini hidroelektrane otvaraju nova radna mjesta. Ukoliko uzmemo u obzir štetnost mini hidroelektrana po tokove planinskih rijeka te neisplativost ovakvog ekonomskog modela u kojem građani plaćaju ogromne naknade na računima za struju, a sav profit izvlače investitori, jasno nam je da se ovome mora stati na kraj. Podsjećam da je od 2008. do danas vlada izdala preko 70 dozvola za gradnju mini hidroelektrana, od kojih je 13 već izgrađeno. Tih 13 mini hidroelektrana je nepovratno uništilo neke od naših rijeka, a ukupno proizvode svega 0,1% električne energije Crne Gore. Cilj ekoloških organizacija, ekoloških aktivista nije storniranje napretka Crne Gore, već naprotiv samo pokušaj da se prirodni resursi i javna dobra koja imamo valorizuju na pravi način. Građanski pokret Ura će nastaviti da snažno podržava sve građanske inicijative i borbu lokalnog stanovništva protiv devastacije prirode. Moramo odbraniti Taru, moramo odbraniti Sinjevinu i moramo odbraniti svaku našu rijeku. Najveća borba se upravo dešava u Miločevskom parku, gdje DPS-ov biznismen nelegalno gradi i siječe jedinu preostalu oazu na Budvanskoj rivijeri. Svima je jasno da sa ovakvim odnosom prema prirodi ne možemo uspješno zatvoriti poglavlje 27 i da sa DPS-om na čelu ne možemo ući u Europsku uniju.